Mangga Pak Haji Asep Jerman. Salam si teteh Mansor. Ayo boleh apa bos? Duh mangkene demen rasane lagi kabar kok tresnani kaya beli ngalamin duit baik wis percuma urip kalangka artine masalah duit sing dadi persoalan hubungan cinta akhirnya pisah. Hei, masih ada Pak Bos, kodok lagi Pak Bos. Pak Asep, Asep gimana Asep? Duh mangkene demen rasane lagi kabar kok tresnani kaya beli ngalamin dewi baik wis percuma urip kalangka artine kenangan pahit masih kancening dada hubungan cinta sing ora dilaksana cuma siji idaman ning ati wong sayangi ora dadi siji. Atau April kemah di alungannya ke abinya sensi banget sih dari